Ara anem a passar-ho bé amb els més menuts. Sols fa falta un spray de pintura, imaginació i ganes de divertir-se. Això sí, és important un poquet de música rap per entrar en ambient i el resultat són grafitis genuïns fets per gent menuda. A on els podem trobar? A Rocafort. Yo, I be going nuts and balls when I'm speaking on behalf of my region. No troops to back me, the one-man legion, a scoundrel, leaving criminal evidence when I dig in deep. Hit bottom and leave a dent. The sudden impact bottom and leave a dent. The sudden impact leaving a mark like a crater. Floors get what's swinging below my equator. Over there, punk kids collapse on freestyle. Fly on that, but on stage be acting see now. Sin conocernos ya juzgan y eso es lo que no hay que hacer. Se le puede llamar graffiti, ¿no? Que le suele llamar la gente así que no lo conoce y eso, y grafo y pieza que decimos nosotros. Tipo de spray que usamos solo hay 2 tiendas en Valencia. Los pequeños valen 300, los grandes 500 y cogemos esos por la gama de colores y porque solo hay eso para el tipo de pared. Es un mercado que está dedicado más que nada a los escritores de graffiti y no colaboran nada. Que colaboren. They bleeding profusely, the tightest shit. I'm like Midas when I tune it. Don't front, you'll be needing the medevac unit. When all said and done, I run the risk.